Today, since it's old school Thursday, you see, maono na mumokete masejetie. Nowadays, things are more hasty than tene. Maono ni matengera gukira tene. Yes. Tene maono ni mathia kahora muno. No, maundu ni mekururagia no waturaga wiroreire itoro kona utiro ndo cenjagia. Yes. Actually na time mwe ya thukuru tene it was very long. No, that are mwaka. You see, you would stay at your village an entire year. Na gutio ndo cenjetie. Na nduri handu hangi uri wathie. No tarege ni aria mokite equally. Maundu tene ni mekururagia muno. Unlike today. Yes. Ona mwako wa tene ri na twanari uhoro ucio ri. Ni kwanjagio nyumba ya maige kwa nyumu gatuika very excited. Mukaikania tari yari. Mugeni tiraka ya mahiga. Igaikara foundation niwe wandu. Ekoyo kothigire wikinya 6. Okaya kugimara na kuhika kana kuhikania. Wira no kwa ng'ombe na ndurume ku thiini iria nyeki. Na thoguo guthomagira ngatheti kuu. Yes. Na guthikiriria BBC. Na ageni moka makaingĩrio kuu. Na ndio maragarara mutaro na turubau. No, these were very painstakingly slow back then. Irora guori. Noguo naguo mwenere wa ciringi wari o mukunderu. Rugongo gucokaniriria ona Njoroge ri. Tondu matuku acio Njoroge ndiari mbia nini ri. 500. Yes. Without any boom, there was practically very few ways. Ugia gutura Njoroge. Kwa ate Njoroge in a day. From where? Wikite ate. What have you sold? Na nduri mwandiko wa thirikari ni ukirihwo. Actually kiwa wewe andu makiwa ena mbia ta muici. Tondu mundu ria wari fathoma breti no akwe na mbia ri is a robber. Ni mundu ucio nete na njira cia itari njitikiriku. Toro na othe ni matiare na information yete ndo ni maiya thirikari. Mo ena mbia take ta muici. Na muici ule watigirito no wakuia bengi. Ajoni kiri ya miti. Waiwa we. Onu aha. Ni wa mutore. Ni wa mwaki. Nadao agumada udinako. Yes, they were feared and celebrated. There was a thin line between fear and celebrated. Moishini yako gwagiro tono na waishire ne manifesta garo. Ayualo. Nuna nyuberia. Ne adivo vanga. Nuna nyuberia. Ya moisi. Equally, kana twaigura thukuru ri. See now this thukuru irahingurwo. Ugakora within a very short period of time they are back to the usual program and timetable. Thiko ici thukuru ikihingurwo muthi. The following day 8 in the morning there is the usual school program. Running. Na mwalimu wa mbere yako alipotete. Ithu matuko maitu ri. In that spirit of slowness ri. Ni mwafurera gakiumia kigima. Mutare mwajia githomo. Kana cukuru yana cistare history ya gutwara arutwo kura ihu ri. Ona ciumia ici. Citare history ya grade. Ona ni mwahingura cukuru. You see, because you can't go thukuru, the principal has to be there, the accounts office, what have you. Then why you go to thukuru wa kora gutire mwalimu ono mwe. Then what did I ra kuhorania irathi? Yes. Na ithako rĩingĩ. Yes. Na story tahana na muma holiday. Kwenderia guoya. Aya mathite watata wa mware. Yes. Agire mna chere tata wengarua. Yes. Mathito. Kwandu marari devil. Yoro. What dog? And no one gives a hoot. No one. Kwaja thiko cia mbere ithatu ri. Yes. Ni furera. Yes. Umuthenya ungi wa keri ri. Ukona a handful of teachers. Your name is Mokiri. Yes. Mr. Karano. As your mayor kuo. No na mati na wira wanyu. Acio na mithenya yo ri. Beroringa ri.
Ni am twistagwo. Erwa tiga kurage. Kihura ngengere. Kirato thibera rire kiraji ikaikare. Ndio nake nenda guikaranja. Ya sawa ndeka 10. Ndio na itora tore thia na ngengere ya thukuru ri. Nere aceragirwo. Kare tha ciga na ici. Ngengere takirira hurwo kuria. Ita huritwo inyanya tinginu. No, you waste an entire week doing nothing, or even 2. Wacha wako ro muthenya ucio ri mwagitwo faredi. Yes. Mukiro rucio ri ni kasi mtaani. Kasi mtaani. Muke na ringa. Na vanga. Watheria cukuru. Tondu cukuru gukurereirwo nginya irathi-ini. Nyeki emerete kenda kumera parade ground. Yes. Leo thiko igire ciana cia kasi mtaani. Wathereria cukuru. Wacoka woka riu aria marutaga ira thukuru ri na maita maingi matiaria ingi wakora cirone cia momokire riu kanjio riu muradi wa affordable housing repairs. Yes. Ifatire mwagari athie na rugura inire rigithie riu mwethiko ya kana doing nothing academic. Yes. Uri okuo guo. Yes. Trying to catch up. Yes. Na kuanzia mwaka especially kwaje riu kihigoro kia January. A new year. Cheu niki kwikia kururagia muno. Mukaiga riu kiumia gia keri mukaigwa mwarimu ni ndira athondeka time table. Yes. Shoes dere. Mwarimu riu agoka riu kumubanga. Mukerwo the west, east, and the north. Yes. Mugacafurwo. Mukahurwo lichapo. Katero cikahuranio. Criminal groupings. Yes. No ginya ithathahuranio. Cikamomorwo. The vigilantes. Ukaiwa squad ya mukona man stream ninya. Mukomuri the 7 musketeers. Watigwo iwoike west. Eri maikio north. Nage eri mahukanio umwe mbere no ngi thutha east. Acio angi south. Mwakoro you are all over the globe. Yes. You have been scattered. Yes, you are north, east, west and south. Aligwa. Ai ni kazi gani? Na kwa hii moda kiara yagira ku kwe bogi kwa mwalimu wako akagwa maniderito. Yes sir. What are you doing here? I was told to stay here. Can you go to north? You are not supposed to be here. Unataka kukaa hapa na wakora wenzako. Ondoka. Beba vitabu. Go to north. Ayo. Wasa kwa rema tukumu mwito ni kwa na the system de hana ene omuthi. Wako ri mwikarite ogwori. Mofundithia ti wakwesi umia igire. Mwalimu umwe kanu tiuka igwauga. Base Muthoni? Yes. What are you doing in this class? Si ulikuwa umeandikiwa urepeat. Na mwiki yake ri. Yes. Urende ni enjoy spoils ya kila 7. Kwenda kila 6. Rudi huko. Hauna adabu. No oyo. Waria 6. Can you go now? Waria 6. Come in. Can you start with your name? Masi Muthoni. What do you want? I have been told by Mrs. Muremi to repeat. Well, ni repeat na ulikuwa unafanya nini kirasi hiyo ingine? I was not sure. Kwanza wewe hiyo mang'aa utakuwa ukikaa hapa mbele. Wajira, go to the back. Kaa hapa. Nikuone hapa. Ulikuwa na marks gapi? Out of 700? 114.
Wewe bogorara tutakana wewe hapa mpaka hiyo kichwa ifunguke. Hiyo 114 ndio ulikuwa unapeleka Kirathi 7. Una hadafu. Tumio leo meje kinyoko nanga ineyokire. No ke hithania no kona ni manejete go camouflage. Yes. Oko nagi register gitano ni uretwo. To mwone mwakiandiko mari twa. Wetikite register ya Kirathi 7 ni ciumia igiri. Ya ukamenya sasa kimejipa. Uge kukindu gitagwo relegation. Herio EPL. Udi huko kasome na watoto. And there were some people no ten system DL system. Kwendo maha kagana magathoma ta mwigiri. Discover force wale ukoge na musemanio. Departmental meeting yako determine the consequences of enacting. Ukone kagani uthiete muno. Makoria inge mwalimu wangu akauga atiri is actually has improved a lot. I think huko alikuwa na mchezo sana. Alikuwa na mchezo. Vile amekuja hapa, I think hiyo kujificha ficha imemfufua. Imemfufua akili. Alikuwa na ngapi ndio alipita? Alikuwa na 108. Na yeye mtihani imepita alikuwa na ngapi? Amepata sahihi ako 3 Oh, he has improved. Akuja hapa apigwe vizuri na aendelee. No, systems were very slow. Very slow. Extremely slow. Moja yao thoma kiumia ya 3. Ele ndio mwapika pace. Yes. Mabako jana kazi mtaani affordable housing. Na cabinet reshuffle. Reorganization. Yes. Principal gaki nyari ni mwazituka smooth running ire. And in 2 weeks. Nowadays you cannot have the luxury of that time. No, utire mahinda magote. Ona okira ndumoka ciumia ithatũ ndarĩoka na ibuku ona rĩmwe. We no iria kuaga. Oka thukuru tarathiĩ ndumo. Times and have changed. Yona nikuna ndo batati nda bakiripoti muthenya wa mbere. You hide around there. Hide your way and become a musketeer, a truant in the village. Patado konwo bara. Umuthi ugucererwo thikũ igĩrĩ. Wewe umeachwa. Yes. Rape. You see, back in the days, rape. He maundu makoragwo na dire consequences. Tugikura. Yes. You see, rimwe ni waheo options. No thiko punishment nayo ni athire ogwe nyihite. Hivi ndogirigania punishment ya leo na tene. Leo tene ni tene ni kwale gross punishment. Yes. Ni wahuragwo mbara njuru. Na kwaja heo ndungionie sister yaku ahurwo. Umenye inywe ni kuuragwo muiye. See now is a gaucho all the punitive measures here gaucho because very lenient and gentle. Now the gaucho especially Mariani ni matiro na ni. No tene. Tene ona gutiare muirezu na kihi. Hapana mwana ni mwana. Inyu othe ni rara chini. Wewe ngomera ara githaka. Ona hana wanyu ari huo. Amenya inywe ni kifo. Yes. No le mwana akinya handu okahe options. Yes. And we have options as privileges as a democracy. Each option was as dire as the other. Okoria tiri osagure kana okuhurwo mbara kana orarire. You know, human rights activists magĩigua nĩ ũreka ũguo mũthĩ rĩ. Nĩ ũgũthika henya. Nĩ ũgũthika henya. Rĩu amba gwĩcira ũkerwo amba burere. Wĩyũrie kana ũkwenda mbara. Yes. Kana ũrarire. Yes. Wahapa wa imagine kurarira. Kurarira. Na kwanja hĩndĩ yo punishment yo yatwaragwo mbere nginya rĩrĩa kũrarugwo kĩndũ mũtarĩaga o mũthenya. Yes. No menye mbara ĩno rĩ. It was psychological war. Nĩ wahĩtagia ihĩtia rũcinĩ. No akorwo environment yo ti conducive ya gũkũhe adhabu.
ya gutungatira punishment iri ugutungana nayo ugakiamboka ulirwo ritho ugakora aitha kuri ageni utangenda ku magwatia kagutwe gake amucie ukaigua tata guo aya ukaungeithie karanja ya kugeithia no ni aririkane ariyo mbara. It will spoil your mood the whole day. Kana go ajua serageni ugathi kugega hau magai gwitira irio no ni ukurugitwo nyama na mutie munacamania nayo ugagitwo we wakiuga haithurukire kendie nyama no kamenya consequences. I probably die. Are coming. No kari ya kiundu kihana toteri ga kuria ugiconore thoguo na maitoguo ugacona nginya ciara ageni makona mwana ũyũ nĩ starving ukaheo nĩ ũngĩ ukanyitaniria nyama miena eri ukona maitoguo harĩa arĩ nĩ arũmakĩro moguo gathuka nyũrũrũka gũkũ weka ukionie ageni uria kwanyu gwe famine stricken no uria murekereirio ngaragu uria mwe ngaragu-ini ya mianga ona mbwe kurwara marasmus. You see, actually you are the verge of kwasiako. Nere muterega kuria ati uranyitaniria nyama ukarumena ugacoka ugathubaniria nake no kahita thubu ukinyururuka no kagucia boni maro kuria ni ukuria no nawe. You see, no aba kwiriganirwo kidogo ni excitement we ririkanari wo observe nyuko uria kurorete ri no aba gutiga gutanuka ugapose oge siria ure sage durie ria sege ni ukwenda kangi ni akinya handu kaugwa atiriri I am in too deep wakerosa basi ikue oro de muhunu wewe sigana inya nyuko we kinyo kigo mutumia onge riu loko ara mami wanyu akamwe ati aseira ciana nĩ tuonio horo yake nĩ gucocha ũngĩnake yakũria atĩrĩrĩ aseira o hĩndĩ na ciana iraheo ndawa cia njoka nĩ ũramaheire akamenya nĩ athecwo. Yes. Warĩkia nĩ kũrĩa spoils cia high table rĩ ũgeceke hinya ũgeithie kũrĩ your peers. Mũthiĩ rũĩ na mũgathake ka mũthiĩ rũru hĩndĩ ĩyo nginya he mũgeni ũsacrifice soda yake ateithie this African child the starving malnutrition niweno na veri ona brother ciaku nĩ cionaga atĩrĩ ĩka tukona Kĩmathi gũkũ Gathaiya macho ugathiĩ hau ũrĩ general agĩthiĩ twataũkwo nĩ mahinya ararĩa high table na mũkũrũ we hau Ngai yule kirire magai ikamurora hanini mukamenya ucio ri uthi ucio ti wa freedom fighter fugitive ona moke muiguagira thithi Neko imagine uria gwikwo. You see, you are putting the family to shame in broad daylight. Nawe, you don't seem to care. You see, you are in too deep. Dhamiri yaku neko iya tireni. Maari, ni macho okie gatho.
Uga ikue. Yes. Ukonura safaji ukonura. Yes. Wega biu. Wacha wakaigua kwerwo. Mundu kwenda kuongerera gathufu. Na mutumia ucio loko heria bucene haha afiaka. Kikira guthumbura we. Uria nirio. Saitani eno era. Kiuragwo Waria mwana, you're so rude. Why are you so bad? Like no, that is not good. Urakirania mwana guo niki. Ni akorete. Really? That is not what we are seeing. Makireire. Nakwira usege nyukwa kuhura gukoro hau ngurage we Katharine ya mwana makamba gocokania ndunduri ko morania atiriri ni muona sege ni muona kihi hau ni muona rohiu rohana daimono arenda kuonia geni atia atiriri akinywa ginya soda ya kansura na wewe ni uramenya wega wewe kire hau uriri we what do you call this we embassy no through we embassy ya US go kuno nginyitwo ni borithi ya Kenya you have diplomatic immunity do uti ikija regi oyo we how yes they were already a very quick escape route tondu ni uramenya we gokirikia kuria hair troops chigirwo without kirege thugu ati ukira hau cordonini oyo mama ya ngima no thio wambe uhithio wa baba guo wa cira uke kundirwo nawe maundu mekatia maundu mahorera kana marika wataimaga kona he mugeni wecebia ukauma nake nwe ndungi arestwo we na ngari ina number plates ya CD red plates we within the diplomatic and tourage yes ndungigeo moko the diplomatic ukaburumirira kaumandia hedio ni ona troop iria cio wira cirathi nawe na ngiririva the elite GSU no kamenya nwe marareithania nawe marakumereria matatia haria uri ukajira kwengege ginya mugeni ucio sasa kanyine Nairobi we ni weta watia isege wau wa matuto nwe muri wa matuto ndatigite wi mwana muno ni wanene hariu wanenehire wenda guthi gutua mbera igire haria ndaigua matama ihura kanua ndicirega ni ukunduira wahai boss yo muti watwikanagia migunda wi muti iguru wahakanagia muti no GSU cia kusirio food soldiers sigo etereire ground ri vultures deri wacuhana miti ta thero uthie wakwagirwo ni ngui cia micii 8 oye tukita ta helicopter haria uri ona mpenye ona matie menyaga wathiku kiora murimo urigite nginya ruwi yaringira ruwi kurengo rwero ihuru ukambothi ugathi kwihithia wa soso wanyu akaimeri ngoria horere soso gwa kuona ri ndwe nake ne retired intelligence officer akamya mwana uyu ri okoti treason ne crimes against humanity ne kibeka
Muthuri wa nie. Kima murera yesi dengaria te tonda yo sabasi. Kwa yo sabasi siau. Siagani. Agani makuwa sabasi. Ina koko. Waria. Dari ayumana sama. So gwana keri was another diplomatic mission. Na kwa shuguna kwa immunity. Yes. Within the home compound. Yes. Ndio wakinya ando thoguo agetuma we mwene. Ayoka. So gwakura igira ku. Ngo igira ku. Igira nyumba. You see, you cannot walk into your nyumba yaso so doge igira te uruturore mu. Hapana, no. That would be considered a diplomatic offense. No, ireke ndugeto. It could be a declaration of war. Mother. No letter na. Enie. Saga guku. Kuorenda atia. Tamwere umeje no. Ndegwa ndenda kwamba kuria niki. Mother mwere ume. Atirere matuto. Ndukiingire omorute. Tondu guku gukire kwa mukaguo. Wewe ndio kamenya they have a whole stopper. Ukamenya no, that's a diplomatic statement. Yes. The overseas mission ne auga ko age ko gorenda ri, it would be taken as an act of aggression. Amiwani watu maciana guku inane niki uroria woka mwana wa mugira na ruhiu matuto ni mwana urenda kuraga kana kumucuca ati urenda muthi muruge mwana samana ciana ici ya sonora muno nginya mbere ya ageni kabaka matuto we nduri mundu wa kwaria uhoro wa guconora andu Mutheri never na kiaririkanio ria hari thuku okite guku cukuru ri ni wa mutunyire mithiguiti moko dakiuga atiriri matuto uthie urikirie marakara mau maku ucokere mwana ukamenya balozi amenena on behalf of the territory. Ndukiingire omorute. The UN mission. He cannot do no. That's a peacekeeping mission. You cannot attack. The Geneva Convention. Nesi anete ihoto cia a prisoner of war. Ede wena uthethea. Na shogwa ni avire yokorire hehetie ngwaci. Yes. Aba gutheca ngwaci. Tondu ndutaje no mai na insatiable appetite. Ago ne gukua ri. Ndirabata ndi muhunu. Ndi yathi gutarwo thani rogo. No kure ku na kuo ni gukuritwo. Agora watu bana wa delegation ya andu tacio. Atano. Atiriri mami. Mwana ri. Marihetagia makeira gwaku. Abai muthi. Ria muneni na marakara ri. Muke twarie kahora. Mutiko njuragira muthuri ko yaro ko atuitwo murume. Mutiko njuragira muthuri. Ndikoro ne muthuri keri. Kwera thiri ugia manejire kura wikore compound ine ya chuguo na akoro we kuo wako we moko-ine ma the UN peacekeeping mission wewe huwezi guzwa the Geneva Convention nunu mama nona ayo hoe umaneji gukoro igirite compound na akoro we kuo utanagio moko na cio gua koro ekuo tondu
Angĩkorwo atarĩ kuo. Ũkururio. Ona agĩgweta sasa. Nĩkĩ? Ane konjoraga. Kauma na mũtirima. Tauga mwethie pio. Mbeca ci haha. Reure. The Kenya Post and Telecommunications. Kenya Post and Telecommunication. Generation ya Boteri. Na muthoni uyu ri na station mari wone ati aturauga matimekorete tukiuga Kenya Post and Telecommunication yes KPTC thiko ici ikoragwo rungu rwa ministry ya communication ministry ya eno ya waro itagwo atia as IC ya waro one yes gutanoka thimu citu na cio ri cia mungurio ri o ationa mundu wi rugongo mundu you know aria the ideal hustlers ne kwota kwaria na mundu nginya wi murimu wega e mugunda yes gutana kinya hau ri thimu ri was a prestige mahema tuko manari hoi yes thimu for one thimu ndiari ya everybody actually I understand even having a line wakure was not a small affair money wise yes no kule twaigwa mundu ucio ri agucirio thimu kuma matao litamana iyo kana line uguo gicagi giothe gikirora wiki igiri makiga ne thimu ciakwa mahuthu iragucio yo kana line ta ya thitima emwaguo yes and they had metallic post yes na matao ni mamwe position ituire kumwe kuria gutari vandalism ya iguru yes kumwe to yari na cuma ndito we cuma ndito ndito wonaga riu na wa icio ndire ciathire gutoti poster macio ire no they were vandalized itondo no mambire gucianikira nguo no kundu kumwe meci nginya muthiri yes mecurio ya nguo ri yes Nido cia vandalized ro nido cia thirikari even today ndakwira thimu kwa njongeria ati muci ucio ni uri thimu muci ile una ya kukwajere ya mkorogo Moni udagi mari atia ture atio tungi mutariria atia to thimu yakora ona 0 nginya 9 riu nigetha okori urenda kuhura ndio kwari 02 0 whatever cia town cia service provider ni matown yes tano kwa record ya Murang'a ukajia nayo na icio cieto trunk course Icio ni ngano hari the 20s the generation Z the Z but on even the Y some of the Y but you understand ugathirukio kareziro karakia rachokia le mundu ri ugia understand ngano ni akenywa maono acio no manyite hinde ona nginya kurwo bica na thimu yo was prestigious no na andu aria mahuritwo bica icio ri ni maitoirie nginya umuthi ona umuthi mekete macoine ni mundu wi thimu na macoine ni onekana ni karani ni onekana he mathabu wikagira kia kambuni ri kambuni yes na thimu icio ri biacara tene gutiari ati andu a biacara mega tu bakora ithe ni munene gwa borithi ndwa thirikari andu aria mari ng'uru mari civil servants yes amundu huritwo bica na thimu ya mitite na ngetha generation Z maelewe ni kindirauga ri muthimu YouTube murero rwimbo rwa Albert Gaciro rwitagwo ni ndaguteire ogu anjagia thimu yo korwo nayo ni we riu tiga kwiriritheria thimu-ini murata wakwa my dear shut up that is the phone I am talking about. Hiyo niyo ya Samsung Galaxy Fold. Ndakwira. Yes. Na mundu wari yo. Kwaja muci gwa. Muci. Ari meini. Ati nginya andu me mugondo igua. Thimo ndira tana. Okay, wait andu othe. Kwethima. Kaiwa hello.
Tuliokua. Sawa. Ona ndo makiro ya design murango-ini uguo muone akiaria na thimu. No ehera ndo mundu akunjaga guokotaga thambutha. Ni au thimu ya koragwo ni aigagwo metha na giti. Yes. Ya kumioera. Ole kwa riu ati nyumba kwina dining table. Yes. Na ni au bira wona githamba yake yayo thimu. Ni wathia kambo ga Kirathi. Koya. Hello. Wageza gibakole ivuyo. Ya. Do you know your manaria nake? Yes. Ha. Na ni wakira ugo kaigwa thiri. Daike mwe. Wamacharia. Wamacharia. Yo. Era nyina wako gie na thimu. Gai nie dawo no. Ni muthuri gwo. Ha denyita gwo. Itawa. Ikara ha thimu ndo agia na thimu ikarite thi. Hello. Aya, wako geka drive katari we. Negua tia kwanirira ni arako. Turaremia goko kwa moya ndiwe wamenya atia. Ene koremia. Teisioro. Aya. Ke muthuiti moya. Akwira atia. Aja ni ratha mirio isioro riu. Na no thimu icio nacio ni ciarugamiria andu menyaka yao. Yes. Kuria ndo opportunities ciarangeirwo na thimu iyo. Ni itonga icio inanire icio itonga ciitura. They denied them opportunities. See what your interview at your telephone number. Ukaheana iyo. To niwe muci uri okiri hakuhi kwanyu gwi thimu. Mama andu acio aburu are makahura muci ucio. Makerwo ni wrong number. Imagine. Sasa tulipatiwa hii namba. Huyo hatumjui. Tumjui. Sio hapa. Ni undu wa mbara cia kindu. Na tofaro uguo twamihiriga. Yes. Ukahitũkwo nĩ munyaka wa kwandĩkwo wĩra na kuoywo borithi. Kwĩra thimu. Mũciĩ wĩ thimu. Twe ona icimba gĩũka rĩ. Mamba ũka na magathĩ maya matungu. Makarenga raini. Rĩu kũ nĩguo kwarĩ gũtua mũndũ mũteja. Makarenga. Kacha. Mukaba disconnect from yes. On a borithi ende makiana what do you call this? The briefing. Those rombas, first of all, they disconnected the phone lines. And then they were able to gain access to make those people incommunicado and they would not communicate or raise an alarm. And then they gained access to the homestead and storing goods worth 500,000. Thimu. Alrighty. No weru ugitwirio no muthi umicio yari thimu yo ya raini. Yes. Kaingi nio mari andu abere gwaka nyumba cia mahiga. Ndogigia thimu ya raini nyumba ya thiriga. So what doing? Nyumba munyorothe terarurua. Kwaje ni igari ya bushi. Ya bushi. Yes. Tara ithuĩ tuiyego gĩthũngũri rĩ alikuwa bare ya muhariri. Thimu ĩrĩa tũngĩ access ire. Yakuĩ mũno rĩ. Yarĩ kwa tata Jerry. Kwa the kabutha zigakĩra. Yes. Yarĩ kũraihu. Gakĩra kuma iyego. Nĩguo mũndũ agũthaga magũrũ. Ũgathiĩ gwakwa rĩu mama kabutha. Yes. Kimani kabutha. Wena tata Jerry. Yatumwo kuhurwo thimu Nairobi. Eo ndurendekana. Kurahurerwo. Tata Margaret. Oh, and you know the bills were very hefty.
no wito bioro thimu yari hakuhi tonde kwari kwa mwalimu kwa nyina Ivani u ndi kwari na ni ibase na Joel Mucembe kure kwa Mucembe nyina Ivani ku ni kwari thimu ya kibo tondu wenge yakiri kwa mwesmua wa Siri JJ Kamotho ni undu wa ugito maita maigana ona kaingi ni moi mucie wito ndi kucia kinyete karugia no vandalism ndi areka cikinye ki ikinye biu riu ni wambata nginya pio box kangema igakira nigetha hure thimu no it was prestigious thimu ya raini ni kweje wani thimu waba ukaigua ukaigua tola igwa iguru riero rikiaria andu acio ni mamukagira very crucial communication ona no igua ati ni kwa hurwo thimu muci uria wari thimu makinyirie head wa thukuru oi hakuhi ndumiriri athierwo provincial director of education tondu cukuru jitia ikoragwo they would not manage the bills na ingi ciari kundu very remote heavily remote riu ni watu managwo kaigua riu auga dauti ndio ni mojaba boy yotengera kuria thukuru wele mwalimu marwa maya ikwandikirwo uria gweka uria kwerwo munengere marwa mau wele mau makoria kwa education ninyiri no there is a time Central was heavily remote oru mono oru pio Thimu kwajeru ke misio giathire ugo wikihi otemto guthiurukia kanyamo kau kanwe thimu wigire gutu na ne thimu citiare pattern itacia thiku ici pattern yare gakuburi gekira hau ndigathiuruki Kemiti wa mureu ni mwe uria turauga mwalimu no he knows they know aduta eta gwatia muthuri uyu wa otuko ni uri maguru kigomo da kigomo they know what we are saying muroto Philip Kemani they know but sami don't know marigo nakora icio to landline 02 nini mumuru ni ahura booth town akahura kwa wagweta kwa kwanyu kwa nyina Ivani akinyie ndumiriri gwake muci kanona gugiageirwo mwana in the absence of muthuri ni mwathithanaga muno kou ithe ya mwana akinyirio ndumiriri Kero uhure na ndukanirie ndagika imwe thimu ici cigo wina nap ino ori yahurirwe thi kamenya ri araciarirwo wa nyina okanyitirwo thimu kero akoya kwanja ingira tondu we ndu imenya ni ingira aro aria nake ai ithia ifancy Muru wanyu kwa ndaragi ukire gwenda omenya ni tuongerera thani uroka ni gutikwaretio guhojo ni twarikia na karengu ni ndu amwira ni akomenya uria wika ndumireria nayo ukamenya ni yandikira thabari yakwa bata weekend ye ngione muru wa nyina herio ni gagatandatu the ages aria bai na thimu ta icio rugongora ni metikira community access that privilege ri familia sawa barikiwe sana na njara ciao itikana thine itikanage tondu muigwo ngir ukarigwo ni kiandu acio maragia na maragia atia could not fathom ona ukirwe boroinite andu nginya ni thimu ni mamitamburite nginya riu mundu eka atiri akiumagara tondu gugu tutigagitura ri mauga ni aramukirire thimu
Karugongo. Agora mo ino inetero boy inetero ale loleko. Kireria imo ibe da oliro Thimu. Kirathi seni araka. Teka Mugeni wa kwa yitikosi mode de. No, ide Thimu ciare prestige. Nene muno. Gathaiya Tbt mundu yagirwo agura nduramenya iko. Ginya giti na metha. Na kuwira na ciana. Cia heagwo access ya Thimu na ikwao. They would not touch it. No. Yes. Landline. Yani no viale 02. Yes. 02. Those were the ages. Yes. Anage Congo. Akini oro. Yadio ya kadari wale to diaskanisho na andu ngimenya. Aya quite nisiagate na kidogo. Marimu jo muirore wa kuria mihango. Actually mari Thimu yo. Kumote ne chuwe ni amiri. Yes. Macho nete the litene. Ajo the kwa ori. No chano kitetene. Yes. Digari Mogorio anybody can afford and buy can communicate. Charles Majera ugani bisa ya Thimu icio. Yes. Akora mundu ahuritwo bisa na Thimu yo. Ni amitoirie. Ndicio na baba mwatha. Bisa cia waitherero. Wa ruguru. Kuria gwitu bisa icio na Thimu. Yes. Ona ndio mahoya kwa munene. Na abicio the ciakoragwo Thimu. Yes. Yakoragwo in one designated office. Absolutely. Cheza sita.